أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات
أمهات المؤمنين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pamuji, iwan pagsarang sukul kanya, Tuhan Rabbul Alamin, nagpapanjari kato tanyo, wayro kaing maksud, buat malingkan, tunggal da, mag-ibadat kanya, manauhid kanya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wayroon ako nagpapanjari bangsa manusia, iban bangsa jin, buat malingkan in maksud liya'budun. Magtag-ipon marikaku sila katan tunggal. Hambuk maksud mga katautay manghuran, sa halga-halga, amuna in magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Hati niya, manauhid kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In katan, tiragbusan sim pag-ibadat, hibugso katan, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahayan day sa mga katautay manghuran, in katan, ummat, piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga karasulan, manawag-tawag yato katan, sin amuin maksud ini. Mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal da. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bunal tod nakapagpara kami patiap-tiap ummat rasul. Inkatan karasulan ini panawag-tawag nila, hambuk na mga katautay manghuran, amuin an i'budullaha wajtanibut taghut. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal, iban tinggalan in taghut pag-iyanon. In pag-iyanon taghut mga katautay manghuran, kullu ma'ubida min dunillah. Katan in pagtag-ipon, madukain din Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya amuna in pagsirik, pagsakuto, amuna yan in pag-iyanon taghut. Daing namayan hasaitan jin, iban saitan manusia, atawa barhala, hinang sakuto, sin manusia pa Allah ta'ala, amo yan in pag-iyanon taghut mga katautay manghuran, patinggalan kato tanyo. Sabab karena mga katautay manghuran, in panauhid ini, amo na ini, in amuin, kunsi sin pagsud tanyo palom sin sulga. Na inlawan niya, amo na in pagsakuto isab. Pagsirik, amo sab ini in kunsi harap pa pinal ka jahannam. Hangkan na in Allah Ta'ala in pardakan niya pa mga karasul-rasulan diaap, piara pa mga umat, magtag-ipon pa Allah Ta'ala tunggal, iban patinggalan in taghut. Pagsirik mga katautay manghuran. Dahil nga sa wabyat to, hasupaya tanyo mga katautay manghuran, amin kahatian marayaw, bang biadin tinggalan, in pag-iyanon taghut ini, atawa pagsirik, in pangadjian tanyo waktu mahapon ini, amo na lang ta kapiligduhan sin pagsirik. Bisaraon tanyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala, in pag-iyanon, pagsirik, pagsakuto, in ginisan niya, in tiragbusan niya, in hukuman niya, iban sin kalunna niya mangi. Lunna niya mangi mga katautay manghuran, dahil hindi naman ha dunya, wiluwa na tud hadlaw akhirat. Tagnaan tanyo mga katautay manghuran, in pag-iyanon pagsirik, pagsakuto, in siya ininabahi nagdua. Sirik dakula, iban sirik sibi-sibi. In syirkul akbar, hati niya sirik dakula, ay yattakhidal abdu niddan lillah yusawihi fi rububiyati. Amo na lang tain ipon maghinang siya sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papagsibuon niya, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, fi rububiyati. Hati niya, hakakahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin, in Allahu ta'ala, siya intunggal magdihil kabuhi, magdihil rijiki, mag-amulahi singkatan pakaradyaan. Naman jari in ipon, magsirik biyayan, amo na mag-i'tikad siya,
kumahagad siya, aun din dito hatu manusia magdirihil kamumpaatan, atawa mag-iigsin amuin kamudaratan, atawa mag-itikad siya, aun din dito hatu manusia magdirihil day sa bridjiki, maduwang din Allah Ta'ala, magdirihil kabuhi, na niya to pagsirik na mga katao tayo manghuran. Sabab karena siya ko tumuna inpia panjari, panagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ko tumuna pakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw uluhiyatihi, atawa magsakutoy manusia, paamuin pag-ibadat. Di anasin magsambahayang in manusia, magsadak kay manusia, maghajiin manusia, karena sin amuin pia panjari. Karena sin manusia inya tu pagsako tu mga katao tayo manghuran, dakula, sirik dakula. Atawain manusia, mangayu-ngayu na, magdua abyayan, bukun pa Allah subhanahu wa ta'ala, harap patampat, harap pakakubul-kubulan, na inya tu pagsirik mga katao tayo manghuran, pagsako tu. Sabab, in Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan ibadat sin ipon, sarang katan patudjuhon, hibugso katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jarin ipo na pabila siya nangayo, madungay ning Allah ta'ala, nagsakuto siya sa kaula-ula yung piyapan jariyat to, intampat yat to, aun da isab kawas, sabya sin kawas sin Allah ta'ala, mangdihil sin amuin kalakihan, hajat sin manusia. Aw asma'ihi wa sifati, atawa pagsakuto, hatungod sin kangan-nganan, iban kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nasabot na iplak a Quran, iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia din upama mga katao tayo manghuran, dia sinin Allah ta'ala ngan niya al-alim, sangat makaingat. Kaingatan niya injimatuna, insung pajumatu, in wala pajimatu. Sangat makaingat, wairun makalimbun, uno-uno na. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, inkatan, kia ingatan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pabilan ipon mag-i'tikad, kumahagad, ang nandito hatu maas babae, atawa maas usog, makaingat, sin ilmu gaib, magkikita-kita, mag-i'tikad siya biyat inyat to nakahinang na siya sin pagsirik dakula. Sab siya kuto niya na, inpya panjari, pasipat sin Allah ta'ala, pangan sin Allah ta'ala, al-alim, sangat makaingat. Ampa intungod sin ilmu gaib, ininitunggal in Allah subhanahu wa ta'ala, in makaingat kanya mga katao tayo manghuran. Amuyat to mga katao tayo manghuran, in laong ta, in hatihan, sin sirik dakula. Uno in hukuman niya mga katao tayo manghuran, in ini a'zamu naqidin min nawaqidil Islam. Sa lagu-lagu na manglubuh, sin pag-agama sin manusia. Sa lagu-langgu na manglarak, sin pag-agama sin manusia. Wa akbarul kabair, iban sa lagu-lagu na dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyahitan niya mga kasahabatan niya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mawaya ka kamusuy-suyan ko sin sa lagu-lagu dosa, nung si mga kasahabatan, hun ya Rasulullah, al-ishrak billah, amunin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, damikian na nga subo siya, ya Rasulullah, ayyuddan bi a'zam indallah, uno indusa sa lagu-lagu na darat sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin biyahita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, amuin maghinang kau sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, mainkan siya in nagpapanjari kay mo. Nabiyan mga katao tayo manghuran, pag sakuto ini sa lagu-lagu dosa, iwan sa lagu-lagu kaanyayahan, sa lagu-lagu kaanyayahan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Bunal to din pagsirik, pagsakuto ini, bianasin lilay tanyo lima bayaon, haindoon yaon, sa lagu-lagu na tantutod, sa lagu-lagu na kaanyayahan. Tanda niya mga katao tayo manghuran, apabilain ipon na kayo ng simpagsakuto ini, na di siya ampunon sin Allah ta'ala. Apabila yabutan siya sin kamatay, wala siya nakapagtawbat, di siya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lama-lama.
Mamigub-tiguban siya pa pinal ka jahannam. Magula siya rin dito ato kakkal mga katao tayo manguran. Sabin pagsakuto sa lagu-lagu na kaanyayahan do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban manglarak sin ka Islam sin manusia. Narendi ay ni mga katao tayo manguran kita untan yu biya diin bahin tiragbusan sin pag-ianon pagsirik ini sirik dakula. Biya rin in tiragbusan ni mga katao tayo manguran hasupayatan yu kahatian, katinggalan tanyo mga katao tayo manguran. Min suwari syirkil akbar, dahil nga mga tiragbusan sin pagsirik dakula, panagnaan mga katao tayo manguran, i'tiqadu anna ahadan minal khalqi ya'lamul ghaiba, illa mattala'a rusulahu min. Amin mag-i'tiqad na ng bukmano siya, bunal tuod aun den dituhatuhang katao manusia day nga piapanjari sin Allah Ta'ala makaingat sin ilmu gaib manging kita ngita long tabyayan apabila siya mag-i'tikad kumakad na siya na bunal tuod nakapagsirik na siya sirik dakula sabab karna tunggal din Allah Ta'ala al-alim sangat makaingat dita si Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba illa Allah wayroon makaingat sin ilmu gaib buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jaribang kita kumakad biayan, mag-i'tikad kita aun din dito hato, maas babay, maas usog, na nagkapagsirik na kita. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sirik dakula. May misani mga karasul-rasulan, in sila mga katao tayo manguran, di nila kaingatan in ilmu gaib, buat malainkan amuin wiyahi kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang papuasin wahi, di nila kaingatan mga katao tayo manguran sa tunggalin Allah Ta'ala makaingat sin ilmu gaib. Narendi ay ni panagnaan, ayaw kita nyo matto pa mga sila magkikita-kita atawa kumahagad sa tumtumuntan nyo tunggalin Allah Ta'ala al-alim sangat makaingat sin amuin ilmu gaib mga katao tayo manguran. Hikaruan niya tiragbusan sin sirik dakula sarfu syai'in min anwa'il ibada li ghairillahi ta'ala. Amuin patudjuhun mo in uno-uno na daying hati ragbusan sin pag-ibadat ginisan sin pag-ibadat patudjuhun mo siya atawa ibugso mo madugaing dayang Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin uno kaddu'a magdu'a mga katao tayo manguran bukun na kao pa Allah subhanahu wa ta'ala mga yu du'a sa harap na kau patampat. Harap na kau pa mga sila miyamatay na halom kubul. Harap na kau matto pataas bud magkadya. Na ini mga katao tayo manguran pagsakuto mga kiaulungan sin Allah. Sabkal na yung pagdua ini ibadat. Ad-dua wal ibadah long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagdua iyan ibadat. Naingkatan ibadat tanyo mga katao tayo manguran diara kita nyo inibugso tanyo katan tunggal Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan tanyo na apabila in manusia mga ngayon na dua madugay ng Allah Ta'ala sabsin amuin kasigpitan musiba di matungkan niya na inyato nakapagsirik na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sirik dakula wal istighasatu bil amwat mga tulong tabang pa mga nawapat na halom kubul apo nando pauliah inamuin sakit pangsan ini la ilaha illallah ini ni mga katao tayo manguran pagsirik mga kiaulungan sin Allah mga katao tayo manguran pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Hisiu pa in amin lumawi in kalaungan. Daing ha hisiu-siu na inna ngayo madugay na Allah subhanahu wa ta'ala. In piyangayuan niya yaon man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Di amuin makarihil. Di makatayma sinuno-uno na piyangayu niya biyayan. Di makarihil sinuno-uno na hajat niya. Sampai pa adlaw kiyamat. Biya na sinin manusia, lumingkod siya rin doon. Hakubul, kauhaan tahon siya,
hakubol, mangayo na sadya sa rendunan ayaon. Biya na sinupama, ya Abdul Qadir, ya Jailani, ya Tijani, na ini mga katawtay manguran, hati niya, day nga hamanga, pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin sila yaon, nawapat na, wayroon na gaus nila. Wahum an du'aihim ghafilun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, di yato sila makarihil. Sababin kahalan nila, mga tao miya matay na lom kubul, aun na yaalup nila pakaradyaan nila. Yadto sila piyang mga suwan sin mungkariman nakir. Nagsisiksa rin dito hatwa sa suko si mga sila maksiat di magibadat. Na, di nila na tumaharap. Atawa, bangin pangayuan tanyo, mga tampat, kahoy, nunok, atawa, batu, barhala, na iniyan mga katawtay manghuran, di makarihil kamumpatan, di raysab makaig kamudaratan. Sabab, insilayat to, kahoy, nunok, insilayat to, batu, pagsirik mga katawtay manghuran. Na parman sin Allah Ta'ala, wahum an duahim ghafilun, di yatto makarihil uno-uno. Kamumpatan, iban makaig kamudaratan, sabin kaaunan nila, ligap sila day nga pangindua asin mga tao magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa laong-laong na mga katawtay manghuran, injumatu, wal isti'ada, atawa magpatilibon, in manusia, pa mga tampat biyayan. Datungan siya kamiskin, atawa di makaanak biyayan, sumakat siya pataas bod biyayan, hasupaya makaanak. Nainyat to, pagsirik mga kiaulungan sin Allah. Hatawaon kabukaan niya kamumulahan na maglabot siya biyayan. Labuton niya ito supaya di kita kugdanan lang niya sin sakit pangsan, sin bala. Nainyat to mga katawtay manguran, pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing katan ini, kawas ini, tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. In magdirihil sin hajat taniyo. Tunggal Allah subhanahu wa ta'ala magdirihil maghanugara kamumpatan. In makaigsin kamudaratan. Naman jari bang kita nyo mga yumat to humarap pa mga sila pya panjari. Siya kututana sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaula-ulain sila. Biya day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun kawasa. Waddabah wan nadar. Atawalong ta magsumbay. Bukon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maglabot mga katawtay manghuran. Maglabot. Bang mga diatungan musiba biyayan na maglabot lang matupatampat biyayan. Magsumbay lang dito hato na inyat to pagsirik si atungod sin niyat mga katawtay manghuran. Sabing katanin ang tanyo sarang siya lillahi ta'ala. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw magsumbay na biyayan. Bukon ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyat to, nakapagsirik na ka Allah subhanahu wa ta'ala. Magsambayang ka, bukon na ka na sin Allah ta'ala. Maghadji ka, bukon na ka na sin Allah ta'ala. Pagsirik na mga katawtay manghuran. Wan nadar, ataw magtungga long tabiayan. Na ini, hati niya, pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinbang ako long niya, maigin amuin masakit ini, sakit pangsan kaulian ako sin sakit ko ini, atawa makaanak ako biyayan, na hinangon ko ini biyayan. Maglabot ako biyan, magsumbay ako. Bukon na pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangayo sa harap na patampat, pagsirik na kula mga katawtay manghuran. Hikato niya, i'tiqadu anna hukmal bashar, afdal min hukmillahi ta'ala aw yusawihi aw annahu mukhayyarun bayna dalik. Mag-i'tiqadin hambuk manusia bunal tod in hukuman sin manusia na iyan labi marayaw deng sin hukuman sin Allah Ta'ala. Deng hukuman sin Quran, iwan hukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atawa sibu in hukuman biyayan na in kaunan niya magpi na siya bangawin piun niya. Hukuman sin Allah Ta'ala atawa hukuman sin manusia. Na ini mga katawtay manguran, pagsirik mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna sa kaula-ula, yagsibu tana in manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala.
biya na sin mga laong tabiyan nakura biyayan. Laong sin nakura ayaw kau magsambahayang. Naagaron mo yat biyayan. Agaron mo. May tamo agaron, nakura mo. Panghulmat mo laong ta, panglaggo mo biyayan. Sampay na sadya 5 in waktu. 5 in waktu. Way na kau nakasambayang sabin, intiatali mo, yaatay mo, bisa sinakura mo. Ayaw kau magsambayang. Nainyat to sirik dakula mga katao tayo manguran. Sa piyag sakuto mo na nakura mo, liagbo mo na siya biya sin panglaggo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa liagbo mo na siya, labi ding panglaggo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa mag-in mga ulama biyayan, magtaat kau kanila biyan. Misanda kalaungan na biyayan, inamuin pitwa nila biyayan, masi-masi mo sila akarun biyan. Main kanya unain sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin, pag inom alak, inini haram. Sumakaw din dito hato, nagbaita, in iyan manjari. Amiyat tinakarun mo, na piyalabi mo mga katao tayo manguranin hukuman si manusia ayat to, nang sinukuman sin Allah ta'ala, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsakuto. Nabiyan mga katao tayo manguranin Allah subhanahu wa ta'ala nagparman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Hisiyo-siyo hindi na manghukum sinukuman sin Allah ta'ala, in silayat to mga tawan ngayon na. Sumunod ayat hisiyo-siyo hindi manghukum sinukuman sin Allah ta'ala, fa ulaika humul kafirun. In sila to mga tao kupur. Ini ka to hisiyo-siyo hindi manghukum sinukuman sin Allah ta'ala, in silayat to mga tao pasik. Nabiyan mga katao tayo manguran. Nazaman tanyo ini, amo na lang ta, in pagkarunggan tanyo, kaput sin kiamaasan. Kiamaasan tanyo, aturan nila yat tubiyayan. Inhinang ini, biyan na sinupama, pagpitubiyayan. At awalong ta, pagmaulod biyayan. Kamput sin kiamaasan, may ta tanyo tinggalan. Na mga katao tayo manguran, apabila liaggo tanyo na inyat to kaputsin kiamaasan, aturan sin kiamaasan, misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala naginang sin para kala yan. Misanin Allah ta'ala, wala niya yan tiyang daakan buko na aturan sara niya, in magmaulod, in magpito. Sumagawa, liaggo tanyo yat to, tialabi tanyo, biyog bukan tanyo, lang takaputsin kiamaasan, nakapagsirik na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sirik dakula mga katao tayo manguran. Sabab karna piyag sibu na siya iman sinuhukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyalabitan na siya tubiyan inuhukapot sin kiamaasan. Na makapilig do ini mga katao tayo manguran. Sarang datuod in amin bogbukan sin kita nyo, hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iplak niya halom Quranul Karim, iman sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi at yung kapiligduhan niya, ada po ni mga kabtangan biya ini, kapot sin kiamaasan, ini di manjari, hipagkabtang, sin kita nyo Muslim. Sari sa in kapot sin kiamaasan, wayroon amuin naka dugtol sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa apabila nakarugtol biya yan, na inbogbukan tanyo, amuin panghindo sin Allah ta'ala, iwan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang di, pihalabitan nyo yato, na kugdanan kita nyo sinhukuman kasirik mga katao tayo manguran. Parman sin Allah ta'ala, dungan nyo mga katao tayo manguran. Am lahum syuraka, syara'u lahum minad din, malam ya'dam bihillah. Aun ka Tuhan nila madugaing, piyag sa kutuhan nila, Tuhan nila biyayan, madugaing ding Allah ta'ala. Amuin naghinang kanila sara aturan, pag-agama, main kanin Allah ta'ala, wayroon na hinanghayan, hinang atunan sin Allah ta'ala, wayro na nag-idinin Allah ta'ala ipapahinang yan, may tagam masi-masi sina maghinang. Aun ka Tuhan nila dugaing, na hukuman pagsirik mga katao tayo manguran, apabila nag-iitikan ni manusia, in hukuman sin manusia, magsibo na, at awalabi na marayaw, dahil sinukuman sin Allah ta'ala. Hikaupat, sarang datod kita nyo manggayunggong, pahukuman sin Allah ta'ala, iman sin Rasul niya, amuyatin pauntayaun tanyo, in patayang babawun tanyo.
Di tanyo palungkupan, misan pakaputsin kiamaasan, atawa siyo-siyo na manusia. Sa inbawbukan tanyo hukuman sin Allah Ta'ala, iwan sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, amun yan kaipla ka Quranul Karim, iwan mga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaupat mga katao tayo manguran, syirkun nasara, alladina yaquluna inna Allah salisu salasa. Pagsirik sin mga Nasrani, amuin, long time, kabtangan nila, in Ama, in Anak, in Spirit, Espiritu Santo biyan, hambuok na biyan. Trinity long tabiayan. Na ininimalayo da kato tanyo mga katao tayo manguran, kakahinang yat tupangitikad sin mga Nasrani biyan. In Ama, in Ina, in Anak biyan, hambuok da. Espiritu Santo hambuok da mga katao tayo manguran. Na niya tumalayo kato ini, alhamdulillah. In kita nyo katanan bangsa muslimin, hidayatan sin Allah Ta'ala maripa agama Islam, alhamdulillah, na ini sarang tanyo ayaran. Di tanyo pakuhilaon ha pagsirik. Amyat ini kaupat mga katao tayo manguran. Inhi kalima, tiragbusan sin pagsirik, amuinin bisarahon tanyo, amuin pandukan tanyo marayaw sabin ini, magjato kato tanyo pa mga, magjato kato tanyo, paamuin lang ta bangsa muslimin, magjato. Hikalima mga katao tayo manguran, syirku ubadil kubur alladina yad'una al-amwat. Amuin pagsirik sin mga sila, mga ngayo-ngayo matupa kakubul-kubulan biyayan. Dito sila mangayo biyayan, na inyato sirik dakula. Inini magjato pa mga bangsa muslimin, pa mga kagimba-gimbahan biyayan. Wayastakisuna bihi, mangayo dito hato, lunas sin sakit nila biyayan, ataw hajat nila biyayan. Wayadbahuna lahum wayandurun, in sila magsumbay dan dito ato maglabot, magtungga biyayan. Magtungga sila biyayan, na inyat to mga katao tayo mga day nga pagsirik dakula. Day nga pagsirik dakula. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala siyo-siyo na nagsumbay siya bukun karena sin Allah ta'ala. Karena sin piapanjari maduga ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini nga pagsirik mga katao tayo manguran, hadis riwayat Muslim. Amuyat tintiragbusan sin pagsirik dakula. Nabiyayon, uno bahain lunna niya mga katao tayo manguran, mangi. Hangkantan niyo ni bisaraun sabab nakalandu inni niya mga katao tayo manguran, in lunna niya mangi. Panagnaan mga katao tayo manguran, la yughfaru li sahibihi idha mata walam yatub min. Isiyusin na kahinang sin pagsirik dakula yat tubiya na sinlilay tanyo hindoon, di ampunun. Sin Allah subhanahu wa ta'ala salama-lama, apabila yabutan siya sin kamatay niya, wala siya nakapagtaubat. Paruman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunal to din Allah ta'ala, di niya ampuno ni siyo-siyo na nagsirik. Kanya, adapon inampuno sin Allah ta'ala, madugaing, day nga pagsirik. Siyo-siyo ng kamayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yung pagsirik inyan di tudampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila yabutan sin kamatay, wala nakapagtawbat. Dahil nga sabiat to apabila nakainang kita nyo, biya na sin pagsirik dakula, ando mga katao tayo manguran, mag-us-us kita nyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga yung kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Igun tanyo na inbay-bayan, halawm pamay-bay tanyo, amuin maghinang-hinang kita nyo bay, siwi-siwi, bay sin jin, mag-ipat kita nyo bay sin jin, karena inyaw laong ta makadil kamumpaatan, atau makaigsin kamudaratan, iguntan nyo na yan. Sabi niyan, day nga takot, day nga saitan mga katao tayo manguran, saitan jin, inyan din yun, magtawbat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya an nasahibaw murtad kharijun an millatil Islam. Bunal tuod intao na kay nang sinsirik dakula, murtadin hukuman kanya, nakakuha siya dahil hakama Islam. Dilan siya to adlaw magtawbat, apabila di siya magtawbat, inhukuman kanya murtad mga katao tayo manguran, guwa na siya dahil hakama Islam. Hikatun niya anna Allah ta'ala la yukbal minal musyrik amalan. Bunal to din Allah ta'ala di siya tumayma uno-uno na kakahinang dahil nga tao magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sirik dakula. Wayroon tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabab karna in amuin pagsirik ini lungsarun ning katan kakahinang malarakin ka Islam manusia. Long ta biya na sin mga long ta nakura rin diha ula tabiyan politician tabiyan magpapribo ka biyayan nabang taturong biyan na marayaw sa magpapribo ka pa mga Muslim. Sumangawa uno yato ang karayawan wayroon karayawan sa biyato haturito in pagsirik mga kataw tay manguran. Halong pangatayan nila wayroon tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na. Hangkan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpo tagto taontud siya na nawag-tawag sadya ha Makkatal Mukarrama hatungod sadya simpag tauhid magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala mangitikad tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala katan kawasa tunggal Allah subhanahu wa ta'ala wayroon sila diaak magsambayang maghadji babayon sila law Makkah yaw na law Kaaba wayroon sila diak magpuasa sabab karena di datay maun sin Allah Ta'ala sa bukon pasawa sa pangatayan nila yadto paon kilalamuran pagsirik pagsumba barhala mga kataw tay manguran pagsumba barhala biya na sinambuok sahabat biyayan hi Husain ibn Mundir radhiyallahu an na yasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bilain Tuhan mo long niya hi Husain ibn Mundir radhiyallahu an intuhan kulong niya, pitulong niya biyayan. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawno sila biyayan. Laong imundir, sittatan fil ard, wa wahidatan fis sama. Inunum laong niya, yari laong niya. Hakuan, hagin lupaan na humi, inhambuk laong niya ito langit. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, banglong niya datungan kaulong niya musibah. Kamudaratan, kasigpitan, iso yung pagpangayuan mo. Law niya minataas lang niya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sahabyat to, biyaitan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biyayan da, in magparatong, sin kamumpatan, in magiig, sin kamudaratan, tunggal da Allah subhanahu wa ta'ala, in unum yan gumi, wayroon dagaos nila, tunggalana, pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtag-ipon mo. Nabiyat yung kahalan sin kaiwanan kanila mga kataw tayo manguran. Kaya lalamuran sin pagsirik. Naangkan na rin diya ini bunal tuod intao magsisirik di tayo maun kanya yung kakahinang niya biyayan. Di tayo maun mga kataw tayo manguran. Minsan pa siya naghadji na kapila. Nagpuasa, magsadak ka, magzakat biyayan, magsambayang. Tatkala ito siya nag-ipat halong bay niya, bay sin jin. At tawa magkatura siya patampat, magsakat na siya bud, magkadya. Na inyat to, di tayo mauning kakahinang niya marayaw. Wayroon tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah ta'ala buk ayat, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, faja'alna wabaan mansura. Di matong na marika mo in kakahinang, sin mga manusia, mag-iibadat, maginang marayaw, sumagawa kialalamuran sin pagsirik, hinang namulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, paukpukin katan hinang nilat. Wayroon ka paus paidahan. Wayroon tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat mga kataw tayo manguran, annaw yahrumu ayatazawaj al-mushrik bi muslima. Bunal tuod, intao musrik, na di siya manjari haram in umasawa siya babae muslim. Damikian yahrum kama yahrumu ayatazawaj al-muslim bimusyrikah. Damikian di damanjari in muslim umasawasin babae magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari mga kataw tayo manguran. Haram yat to. Di mga lunna. Hikaliman niya idamat al-musyrik fala yugassal, wala yukpan, wala yusalla alay, wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Apabila miyata in tao magsisirik, di siya ligoon, di siya saputon, di siya sambahayangon, di siya damikyan hikubul, papagkukubulan simbang sa muslimin. Misan paingan niya, hi Abdullah, ingan niya Muhammad, hatat kala in kaunan niya magsisirik diyan, na bang aturan sara sinagama Islam, di siya sambayang, di siya saputong, di siya ikubul, papagkukubulan simbang sa muslimin. Sabing kaunan niya murtad siya mga kataw tayo manguran, nakakuha siya, dahil nga likusan sin agama Islam. Ingi sin pagsirik da kulayat to.
Inhi kaunong mga kataw tayo manguran, annahu mukhalladun finnar wal iyadu billah. Intao na kahinang sinsirik dakula, kakal siya salama-lama alaw mapinal ka jahannam, waliyadu billah. Haramun kanyan sulga in pagulaan niya, apinal ka jahannam salama-lama. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah, faqad harram Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Hisiyo-siyo nakapagsirik, nagsakuto pa Allah ta'ala sinsirik dakula, habun naltud haramun kanya insulga, in pagulan niya pinal ka jahannam, wayroon na makatabali pa mga sila anyaya, mga tao magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kapito mga katao tayo manguran, annaw yuhbitu jami'al a'mal. Bunal tuod, apabila na kainang pagsirik, in manusia sirik dakula, lungsad na yung katan kakahinang niya. Wayroon na makapin, lungsad mga kataw tayo manguran. Mismo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta, la yahbatan na amaluka, wala takunan na minal khasirin. Ya Muhammad, bangkaw na kapag sirik, misan na kaminsan, na tan tutuod, ibut malungsad in kakahinang mo. Iban tan tutuod, matarbilang na kauday nga mga taulugi. Nabitan yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, diandaan sin Allah ta'ala, bang nakapaghinang pagsirik, lungsad ning katan kakahinang. Diadi nen kita nyo mga kataw tayo manguran. Hangkan na ini, pakaradyan dakula, sarang kaingatan tanyo, hasupaya katinggalan tanyo mga kataw tayo manguran. Sa wayroon matigo makakahinang tanyo. Wayroon matigo makakahinang tanyo. Malungsad. Amuyatin panagnaan. Ini ginisan sinsirik. Na mari kita nyo paamin hikarwa. Amuin ginisan sin pagsirik. Amo na lang ten syirkul asghar. Sirik, sibi-sibi mga kataw tayo manguran. Ini, biya na sinlong ta nasabot akahadis-hadisan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagriya, magpakita-kita in manusia, sinamuin pagsambahayang niya, pagsadakkan niya, na iyan day nga mga sirik sibi-sibi. Makapilig dura siya mga kataw tayo manguran. Makapilig dura siya. Sabab, in sirik sibi-sibi apabila siya di tinggalan si manusia, sumusunod mahinang na siya sirik dakula. Sirik dakula. Sumusunod mahinang sa sirik dakula. Sabuton tayo mga kataw tayo manguran, di na sin upama sin uno. Magsapa, madugay din Allah subhanahu wa ta'ala. Utukan ako yan sin tampat. Ibot paamuin. Bod, biya ini, biya to. Nagsapa siya, madugay din Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsirik mga kataw tayo manguran. Atawa umyanin manusia, masya Allah wa sya fulan. Bang bukon kahandak sin Allah ta'ala, iban kahandak mo. Nanyatuk, sirik, siwi, hakabtangan mga kataw tayo manguran. Apabila di tinggalan sin manusia, nakahinang siya sirik daku, sibi, lungsa din kakahinang niya. In manusia magsambayang, pahusad to, di limabay, inambuk manusia, pialingkat niya yung pagbasa niya, pagsambayang niya. Karena si manusia ito pakita-kita, atau magsadak ka siya biyayan, na ini, lahong baktaling kakahinang niya. Na may tayat to, sumusunod bang niya, di niya tinggalan, may nang nasa sirik dakula, apabila lang si mga ulama, nag-i'tikad na yung manusia. Nag-i'tikad na yung manusia, amuin, biya kita-kitaan niya yaon, biya na sin Allah subhanahu wa ta'ala, panglagbo niya, sabab kita nyo bariman, bang kita nyo mag-ibadat, tunggal Allah subhanahu wa ta'ala, pagpakita-kitaan tanyo. Ipakita tanyo, ipag-ibadat tanyo, tunggal ka tanyo, bugso tanyo. Napabilay manusia, nagpakita-kita na siya. Una-una niya ini. Liagbo niya, biya na sin paglagbo niya pa Allah ta'ala, atawa nagsapa siya, biya na sin, atin niya patampat. Panglagbo niya na yato, na inyato sirik dakula na mga kataw tayo manguran. Biya na sin long ta maghukot habay-habay. Ini sirik sibi-sibi. Sumagawa apabilay manusia nag-i'tikad na. Nangamdos natud, amuya unim magdirihil. Kamumpatan, makalapas ka ko nga kamudaratan, tan tutuod. Nainang na siya sirik dakula lang si mga ulama.
Nainang nasirik dakula. Biyayan mga kataw tayo manguran, hati niya sirik sibi-sibi ini. Biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya hambuk hadis niya, hambuk waktu, nagutbain Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ng Nabi Musa radhiyallahu an. Nagutba lang niya kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, paqala ayyuhan nas, mga kamu manusia, ittaqu hada syirk, kabuga kamu, hali kamu sin sirik ini, fa innahu akhfa min dabibin namal. Sabi ini sirik sibi ini, biya na sin pagriya, katanya to nasabutan yung pagsapa, maduway ni Allah Ta'ala, pagbutang habay-habay. Ini, labi nakasipuk siya, dahi nga amuin pananapsin sanam. Insanam mga kataw tayo manguran, apabila aun nananap, hakid tanyo, di tanyo kananaman. Biyadiin na, apabila nakasipuk pa siya biyayan. Biyadiin, makapilig dutod mga kataw tayo manguran. Narain diyahay ni, sumabot pa kita nyo, siyabot si mga ulama, dahi nga amuin sirik sibi-sibi, nakasipuk, biya na sin, apabilay manusia, nakalando na yung lasa niya, sin alta. Amuin, yaun na hinang maksud sin kabuhi niya, alta. Matug siya, intiatali niya alta. Kiyalo pa niya ng pag-ibadat niya, piyalabi niya ng alta. Magbati siya, in maksud niya sin kabuhi niya, alta, umasin alta. Na inilong si mga ulama, itong day nga sirik sibi-sibi, di tanyo kasayuhan. Hangkan nabiyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Najulja na in ipon sin dinar, ipon sin. Na apabila sumusunod nito, di niya initinggalan, amuin halawang pangatayan niya, amo na inin maksud sin kabuhi ko. Lagbuon niya na, mahinang nasa sirik dakula mga kataw tayo manguran. Hangkan siya misan siya sirik sibi, ininis makapilig dura sarang datinggalan. Sa apabila ini atin niya kaya pasaran, mahinang sa sirik dakula. Mahinang sa sirik dakula. Nalaw si mga sahabat, kayfa nattaqi wa wa'akfa min dabibin namal ya Rasulullah, biyanin inamuin ikataming namu. Apabila in kaunan sin sirik sibi ini nakasipok ini, nakalabi pa in kasipok niya rin sin pananap sin sanam. Unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambu dua ama kataw tayo manguran, sarang tanyo hapalun. Sabihin ini, hikalapas ka to nga sirik, sibi naman yan, iban sirik dakula. Biyayta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulu, Allahumma inna na'udhu bika nushrika bika syai'an na'lamuhu, wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, ya Tuhan namu, inna na'udhu bika, bunal tudin kami, magpatilibon kaymo, an nushrika bika syai'an na'lamuhu. Amuin makapagsirik kami kaymo, hang sulag uno-uno, hahal kaya ingatan namo. Wa nastaghfiru kaywan mga kami kaampunan kaymo, sin pagsirik, amuin di wala namo kaya ingatan siya, pagsirikati na hinang namo. Na dua sa lagu-lagu mga kataw tayo manguran, hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mapatut tanyo hapalun, panginduatan yung adlaw-adlaw. Allahumma inna na'udhu bika nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ini dua kabakan tanyo kitab Hisnul Muslim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in hadis wa Ahmad wa hassanahu al-Albani. Murah-murahan mga kataw tayo manguran, hati niya magmumpaat kato tanyo in pangadyan tanyo waktu mapun ini sart apya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin katinggalan tanyo in pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sinalilay tanyo yato mga kataw tayo manguran, in yato tumtumun tanyo, misaningan tanyo Abdullah, Muhammad biyayan, lingkat singan, sumawabang kita nyo magkatura, patampat, magsakat dabud, magkadya, mga ngayon rin dito hato, in kita niyo, mabilang kita niyo day nga mga musyrikin. Kahinapusan parman sin Allah Ta'ala, la tad'u min dunillah. Ayaw ko magpangayo, madugaing day Allah Subhanahu wa Ta'ala. Day nga may natampat, pia panjari, taum yamatay na lam kubul, hatas bud, mga ngayon ka rito hato, pangakan kanunuk-nunukan.
ma la yanfa'uk. Hamu hindi makaril kay mo kamumpatan, wala yadurruk. Di makaril kay mo kamudaratan, di makadil kay mo kamumpatan. Pa in fa'altna innaka idza minaz zalimin. Sabab apabila mo yan nahinangin ikaw itong nakauday nga mga tao anya, mga tao magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-mura na kataw tayo manguran, amuin lapason kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, day nga kangiyan sin pagsirik, iban mura-mura tiyatatap kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pangatayan tanyo, hapanawhid, magtag-ipon pa Allah ta'ala, tunggal, sampai na sadya abutan kita nyo sin kamatay tanyo, ajal tanyo, in kita nyo nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tiyata kamahan niya sin sulga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.